I'm born again tonight. Am I inside out of baby alas Odyssey? Na nioma okohu wo ho ene ho adanse a ese odi tonight. Mema ne de free Osofo ya bonidin na ano ono abonidin. Eye Niger Gezi. Na why bonchiremi bi wo Niger eho na odi aba. Na woni ma de ama born again so be display obey display bi wa ha afi o say enume bi a asofo no use the year enchantment or the bia ba nyame adomo a next week Monday or the enume bi so beba be kire yen a sa enume ye ton wodwa so o unim ukotuto bi komadio se de any bibia e free a eba asase so na obekwa koto saadi we na wunim the uses of it obekire bibia saadi efi ama memwajo me yosura what is saying Christo adom ene ne Bible great afi Nigegezi de na opese odi twa no ho na yetin bi wo Niger e bi kra nheda nte wase why nte ogo ne din e ka sem all the time me da se e bi nheda nte mase na e bi su nim se nia entokwa no hyase a ebae ana se ntawantawa no hyase a ebae na emra oji iska no Gambia na oba Ghana no me de minim so e Ghana ni nte eden a me hu no nte ekoba se me de me relax ya kosi se one day me hu ne billboard wo kruma me koka o radio station nti enu echi na me de asam ne koto presenter bi enim ya Osofo na ofre no na odi na yo de check ne bae check no de bae no enye Saturday na em say ye share I think say Thursday and no say check ne be mature on Monday which means say okwa sorry no ojiska oji offering na ansa no betua to account ni enti me kwa me twen ye the next day which is Tuesday or Wednesday ansa na me kwa ko yi check no me yi check no in fact me ye say me jiska ni wi a me nka Nigel na sembia kosi se me wo efie no bi friend me say Nigel aye video bi abeto social media o kese me na me say o kese me say my heading enti me so me ko hwe bi na me hwe na o kasa say that lady called I'm born again and Osofo I pity them they will suffer and I'm say oh me suffer wo den ho se wa ba be di nyamno nsem a me mati wa ba ha ma ba ji misika na I will suffer na nti na bi mu nti ase se eye prophecy na all ma me ana na me se okay sa de amoma me nkyire mu na di nkyire mu ni bae nti sansem we keka ko 3 years o that's about 2018 na ne nsem ne ne niema okoyeye no na abobo aba na yasa kwakwo twi sa me voice recording no ene yasa de aba betudwa enti obi ate a na ye nipa ne se eye nansen ya ntokwa enye na 3 years ni enti nkenye ono Niger ono no koye ena odidi attempt se ne a Sofo Oduro ye nyanka na asem na ne yiriti odidi watem ama yesi enro se ne nansa de ne boy ba akoko obi okoka che ne se mimi ti hanum na medi nkwase asem na menya nkrofo bi na really? Yes almost support me na me de me nkoso ano mu tete me pa wow so say na Exp0sed we num bi na omuso mu ya asofo ma me num amu gi mic say mu ye marriage counselors we yo na asem aba say we num na mu take the full step of Abigail no mo a den na we kire me wa sorry dem me metena ho enti nyama say bi no enam di free sa Royal Victory Family Church no Osofo timi begina menim the first shall be the last and na there be no kika sanse ade ne omo yesa bi so omo na omo so ma ko school akese
Wahu na mujina so de na ka we na omako sheda akọ plan ni obi say on create testimony na on fan killing name testimony me da so exist omo ba ye nyina omo se nipa 20,000 omo so omo ye level 900 ne hwan obi akọ I'm still in the system me da so me ye nyame djuma wo kire me konkurase ni nkronkro bebre Micha Reverend Dr. Lanyo Global Evangelical Church any Washington for the lad them do bache no money Reverend Dr. Ferdinand me Osofo penyo banana michi omo nyina any global asafo ni nyina entity e pa ye tete yen wo sofo ma me betimi aba begina menim wo one man church binum yen hian upe akọ ye ne ye kunu ni ye mba ye betimi afa for me sorry na sofo so abeka bi kasa ehunti nti fane se me na me free wias me de minim se me nye o na me nye na wia nyame gye me nti mu na mu ye bibi na mesua o ti ase mu na mu ye bibi na mahwe mo na mesua na wo begina ho han o jimi na wiasefo bi num so supporting hwan na ye wiase ni hwan na ye wiase ni so ti ase ye wo ho se ye kire nkire pa nti no ye yes na wo begina ho na kasa by heart na wo ye we ya who dey abeka na nye news because me nyenti na nyame gye me but ne me meka no e news o ti ase me nye we mu nyina wie na me nkoda me mpa so se me ye reverend deben na ma agigi din akese na me kunu etifa ba bia na me so me da na me sepa me ho I won't do that fi se me ye no obi behu o abi baba abonten wo a wotu a wutwa madapa yi mu kokofo dua ho anhwan se mo koye mu program wo se den na wukunu uni wukunu utwe ukoda nkrofo ka mu ukunu obi ma ne 100 cedis envelope wanje but oji nipa no Highlander le latest Osofo oji ye no otwi ka na no se budu emfo ahye ka ne nso enti ma me ni so osuro wanje ka ne biom eye nada bi na obi di twa na yes u ye ma 100 cedis envelope wanje o 100 cedis envelope wanje but ye ofa nyansa kwan se no oji ma me no eka Highlander and no say medical program or trade fair medical program or trade fair medical program or trade fair and afa echire ni story ni be say budu m4 akromfo ahye ka ne nso na oma notice ka ne number ni nti so ba ne gia ye bekunu na oba ne say buo ene fa wuji ka ne wie na one maame ne edisi ntokwa na opamo maame no opamo no say onko na sofo maame aba begina sorry say who your ba bra ye nko na me ama ami hia Kristo ana mpese me di mani hu nyame yie na ma betena sa sorry we mu great ama afi ama born again tonight my inside out of baby alas odisi na nioma okohu wo ho ene ho adanse a ese odi tonight mema ne die free Osofo ya bonidin na ano ono abonidin eya Niger Gezi na why bonchiremi bi wo Niger eho na odi aba na woni ma de ama born again nso be display obey display bi wa ha afi o say enume bi a asofo no use de ye enchantment odi bi aba ha nyame adomo a next week Monday ode enume bi so beba be kire yen asa nieme yeton wodwa so o unim ukotutobi komadio sede any bibia efria eba asase so na obekwa koto sa de we na unim the uses of it obekire bibia sa de efi ama memwajo mejosura what is saying Kristo adom ene ne Bible great afi Nigegezi de na opese odi twa no ho na yetin bi wo Niger ebi kra nheda nte wase why nte ogu ni din e ka sem all the time me da se ebi nheda nte mase na ebi su nim se nia entokwa no hya ase a e bae ana se ntawantawa no e hya ase a e bae na emra oji iska no wo Gambia na oba Ghana no me de minim so e Ghana ni nte eden ya me hu no nte e ko ba se me dem relax ya kusi say one day me hu ne billboard wo kruma me ko kan radio station
Enti enu echi na me de asam ne kwato presenter bi enim ya Osofo na ofre no na odi na yo de check ne bae. Check na odi bae no enye Saturday na em say ye share I think say Thursday. And no say check ne be mature on Monday, which means say okwa sorry no oji oji offering na ansa no betua to account nim. Enti me kwa me twen ye the next day which is Tuesday or Wednesday ansa na me kwa ko yi check no. Me yi check no in fact me yese me jiska ni wi a me nka Nigel na sembia. Kosi say me wo efie no bi friend me say Nigel aye video bi abeto social media or kese me na me say or kese me say my heading enti me so me ko hwe bi na me hwe na o kasa say that lady called I'm born again and Osofo I pity them they will suffer and I'm say oh me suffer what them ho say wa ba be di nyamron nsam a me mati wa ba ha ma ba ji misika na I will suffer na. Inti na bi mu nti ase se eye prophecy na all ma me ana na